byari ibyishimo bikomeye cyane imbere ya nyakubahwa His Excellence Paul Kagame kuri Stade Amahoro i Remera ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanyagiraga ibirwa bya Grenade ibitego 4-0 mu mikino International FIFA Series. Byari amata by'amavuta by'umwihariko ku basore b'abavandimwe bombi bo muryango wa Mikelz, ariko by'umwihariko kuri Joy Eles Mikelz ku nshuro ya mbere yambaye umwenda w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi maze atafungura amazamu igitego cye cya mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ibindi bitego byatsinzwe na kapiteni Bizimana Djihad, Kwizera Georgia ndetse na Hakim Sahabu. Benshi bati ese nyuma y'imyaka 11 igaruka ry'umutoza Stefan Constantine ryaba rigiye kongera gutuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yongera gukomera igasatira gukina imikino y'igikombe cya Afrika? Nibyo benshi dukomeje kwibaza. Gusa ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igomba kuzakirana na Estonia nyuma y'uko Estonia yo yasezera ikipe y'igihugu ya Kenya kuri penalty shootout.